Kiduk kelak arada tum tong sekot pen ason kirap kelong nang chia phan Congress pen ki hang kapaso. Inghan plero katawar pen si serang arat chileng nang bom la. NGO song thamatum chilang si rong thomara da phan kirap ajardam. Kardam pini prime time bertalang penili samijili hansepi non bertang tonpen arjik tha. Kiduk kelak arat kisung thekte ka porhut BJP asong atum ke vote aparman ratcharisi pathurong lupusi KADCC dunmaipur rotan ingti karbok padupon. COVID-19 penajok lockdown kibiya porhut kichulong le kijunong le kadure rada tumaphan sarkar pen kapanong pon asonten ahormuta prabjen pen pale serak nang jipusi pini KADCC asai hemalong phirangke amai ke phahot Karbenglong District Congress Committee dunmaipur rotan ingti ke hang pasupon. KADCC Kongchunbang Dr. Mongve Rong Pipen Suran Singnaratum Kachitong Dun Phirangke Amayalong Dunmaipur Roton Ingti Kaning Jethua Tengki Tong Sekot Pen Kidukela Arada Tumaphan Suri Kya Patangka Ekanolong Thapi Serak Nangji Lapen Chiklo Jantrok Aparman Suri Kwetrok Sira Pharo Tangka Sitami Pajer Serak Nangji Anparta Lockdown Pen Men Kisang Nangkok Beha Bepar Choklema Tumaphan Non Puthot Beha Bepar Ka Choklem Thujiapan Tangka Kerapi Nangji Lata loan pen kali akejoy pen sikera pinangji pusi dunmaipur rotan engti phirangke amayalong pen ke hang pado. Speak up India. India asotu ningjeno pula solam Speak up India programs kami dolo la so respond ka do kami yang kang lo la pena samong samin ni piglo ni tumlong la so ka ahun ni tum alha ka demand do rat ki du kelak tumhari tum ke hang ki do Rada तुम्हें यदि तो कनिंजे की जो सरकार था हाल है कि कुछ दिनों में तों से कोट पे इदु के लगा तुम था जितु के क्लेम हो गए तुम था लसो लॉकडाउन COVID-19 पे नए ने बंद लगा का जो ने कि जो मोबे की जो नोवे तुम था तों से कोट पे नॉन मार जे हालत तुम अपन सूरी क्या पता साला तुम था इकोनॉमी Dunmaipur roton ingti phirangke amayalong kaning Jethua Tengki lockdown ajani job cut kachongdat asai nipharo isiadim nipharo hinian kachongdat ar nipabat pon thunangji lapen sarkar pen kidukelak arat do anaphan kapanong pon ason do an kilongwek nangji arat atumsi longchat nangji ladak BJP amonet lopu pen kali kalang atuma phanta amen ki jong pon thabara rabangke chokchi puta Dunmaipur roton ingti ningjesi non rat ki duk kisung thekte ka porhut BJP asong atum vote ajaini ratchari kapasua bangki chokche puta phirangke amayalong Dunmaipur rotan ingti ninjepon no na that state and local issue dala local issue along same state government la pen kesi bhane tum bare jonai je ki duk kila ka to phana so por kisung ho la pen sang pethe ka do ka ke ron aptha ki chokche la pen jitu hala agriculture ahoy pen kerap ki pi hal hai ta ki chok che do kulhai dak kulo jinin farmer tu pradhan mantri krisak samman nithi scheme lo hal ta ja ki chok che do puri tum chong je ja ka din piloma sakuri ki do to abe party ki chogi jonna to along le ka be to pha hal hai phan ta me la tum ku piloma a beneficiary list lo ki hal hai chok che hai bank ke bisartin ladai Camera person Roshan Hansip and Sarjib Kathar, Karbenglong Live. Isi arong chukim depen kapaching thurpon along kenang sot ang bongpen towar ta isonno. Towar le aveti rong rupaching thurpon ni lapen rong arlo kimisen na towar aveti rong kaching thurang thekawe. Lang iktha Karbenglong arat laki kupia binsi lapuan long le inghan ki ong arat lo. Hidia jo sok e aphantong long le kapathua sai kedeng loma. Mate hemar pong ki vijaya phanse inghan kapathulo nangli tum chini ma bonta lake soke e ahi dita kali lapen hemar pong ki vijaya phanle bangso anghan kapathu kali lake rong robarat ka chelenga towarpi ahok Karbenglong autonomous council kaparlo chinthong constituency ang kangarlo serang arong atowarpi Ningkreng ningchia hot aduk tokmon lapen barla chala por hot asab bak arve ki janganta langbung lang plet tandanglok
inghan kang therpensi aningkan ta radatum chehelap nang bomlo lason si non malom arwe ki jangchi mit me da jok rong ber rong thak lapen te bok terai ka chidam chia phan anta akisung nang dukoklo towar ka hengno lake madu arong ta do bonta seranga towar bang ka heno kilit pika jok rong akulat menthu ejon ka chanam chia phanta akisung dukoklo athe towar amat si sai ka chutikia hidia joteng si inghan kang ther nang dukoklo bangso jok seranga rat arnibang langbong lang plet inghan na jopensi hithi borwata dunanglo lapu det pi adang kangker klaka porhot ki sobor penchire dunang ji sita sanghan ka chonam dam ji phanta akisung dukoklo lasi seranga ra phan matha ponra kimisen atowar ka chelenglong japan karbianglong autonomous council ahin pen towar ka salam pia bangke kinang sotbinong news desk report karbianglong live non malom so dihina mo phan bertang tampanik sinang Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mo phi puthot betar jopon theklo na West Karbi Anglong angkangarlo langnim sopen kilometer pho aja kahelo mohori be imrong hang lapen boronson ingtiarong parong thomara raphan NGO song thomatum chelang sikirapa jardam lang iktha labang sori soe janga tumaphan latum lapuana tiluk ke the akardik pi kopiason se aphang ban kachipon iklo det pi kangker klaka porhut gari motor ka betong amethang a hemaphan kicho na sontong amethang aphang pen ke par phang pon ma mate gari motor ke da muneya joktong methang kachipon ma bonta kali labang sori soe janga tum banga phan ke rabdam ji ason mung ke ponsi methang aphang pen lapen kang hor pen ke pon ahok lake dongka mukamalong ke do non government organization thihek pen NGO Youth for Nature Sarsinot Loti Charia Terang lapen Green Hub Northeast Network atum chilangsi lapen kisungahot kachirap thek henlo ke thenai pumatha ponsi pini anar lo porphai krehini ra achite malam langnim 7 kilometer pho aja kahelo mohori be imronghang lapen boronson ingtiarong aphan kirapa jordam
Rong Thamara Phan Kichua Sang, Dali, Ingti, Sabon, Sanitary Pads Lapan Kaching Thang Ape Riponsi, Kiduk Nainai Ahemtun, Don Kray Trok Sepan, Kirapajerpon. Lapusona por hut Jasemet Arlo Sumaratum Achik Loke Soa hut Jepang Thirjerpen, Kupuson se Kiduke Thak Nang Jima, Bang So Putak, Serlibon Timong Pipen, Jerok Tokalamte, Tanpachini Tekang. La nado sinian ki use में है फुल ऊपर ते use टैंग फुल पे ला गगोस पेन है पेपर पेन से दी फुल रात से ना को माकी है लो सिता ना ने बार ना को बा मम्मी ले खरी बुझे था सो ना बाजार में ता दोले कम दोले सम है दी ला हाई use पे काम हाई क्लेम ता थी माई नाली तुम गिंग लोंग अभी से क्लेम हजार ना काम पी से क्लेम पे ना बस ला हाई ता के ना सो ना की use में आलो सुत में कचेरी नहीं है दी ला देता Dad adang tangker klak apor hut kiduk dad aradaphan lapuson kerap kapajer pon theka puthak rong thom aradatum song thom NGO phanta kachuro pajer pon. Dongka mukam ben kabon meliti sopi Karbeng Long Live. Umrangso Karbi Khaikang Tuyasong KSA Rong Robasar Lapen Mining Affected Association atum Chelang Rapet pen AMDC atum apan Arni Hot Hepin Choki Choka Matowar Karangkha Chen Thude. Kedamtang Aruni Phai Incorporator Kep Arni Dima Hasao District Umrangso Ahawaralong Assam Mineral Development Corporation atumpen Koila ke Phurje phan tender ke phake chokche Lapen Chekroi dun thekte pura Umrangso Ahawar kedo Karbi Khaikang Tuyasong KSA kedo an rong rup asar Lapen Mining Affected Association atum Chelang Rapetsi kachesong padopono Lapen alang litumakemang AMDC ke pha attender chn etik ke AMDC aphan choki choka matowar arni hot hepin rangkha thipji puche paraisi rangkha pon cheklo rat kache song aputhak AMDC atum chini dunse alang litum ke hang tender aputhak abang kebangji wo signify nar kep arnian pon thu detlo bang sojok kache song arada tumta AMDC aphan manpeng pc alang litum arni hot hepin choki choka matowar ka rangkha bang chn detlo affected arong atau tempat singki alang berada de masih tinggi la protes de pondok masih itu protes do bom mahot MDC atum pen ni tumpan alam cak masih di lendo latum pange alam cak lendo ni kep angbong latum bai sini tumpan letar nang kiti lo letar nang kiti lendo latum ni tumpange ni tum indefinite economic blockade la EMDC da so kata ko ni tum isi condition ni tum people lo Bonta kebangji wo signify pli arni angbong alang litum ake manga tengklar dak alam the rada phan pachini pon pe pulote puthat AMDC phan arni hot hepin choki choka matowar karangkha bipon thukok ji puta umrongso KSMI pho longsing rongpi kongchun bang than sing teron atum Karbeng Long Life atheng no nang pachini don umrongso pen linson ronghang Karbeng Long Life Dipupen Lamding Kacheleng PWD IB adungalong ihuma hemalong dangkre narke batrak ke kreb damajok kopai ke mepen piso soatum apran ke jo Todap ada print relay por phai ke thamalong Dipupen Lamding Kacheleng atowar PWD IB adung ihum anampen ki pia hemalong dangkre narke batrak kachengkoi damajok kopai ke me piso soatum apran pen jok chetlong Kachini do na tengke silchar pen thansarian trenalia long ke den cement archok ke van bom ihum NL01AA 0225 dangkre narkep atrak men PWD IP adung tovar ari kido ihum anam pen ki piahem arpong along ke tongdam bangajok paleng along ke sangbom piso so automake along masapso rodamno Lapusona por tong sekot pen ke do rapet amone datum thordun si alang litum piso so automaphan pajok dono Truck kate baratum demaklong pen kadri pusi police atum pachini এতিয়া সব চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তেতিয়া আমি সেইটো ৰুমত শুই থাকোঁ তাৰ পৰা ওলাই আহি দেখিলোঁ যে গাড়ীখনো ষ্টাৰ্ট অৱস্থাতে আছিলে আৰু ভাগিন ছোৱালীজনীৰ গাত এই আমাৰ বেৰৰ ৱালৰ ইটাবিলাক আহি গাত পৰিছে আৰু ভাগিন ছোৱালীজনী কেঁচুৱাটো আছিলে শুই তাক দুইটাকে যেনেকৈ আমি পাৰিছোঁ মোৰ মিছেছে আৰু মই পাৰি যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ড্ৰাইভাৰবিলাক আছিলে নেকি ভাগিন ছোৱালীজনী ভৰিত তাৰমানে এনে জখম হোৱা নাই যদি ন তাৰমানে আঘাতপ্ৰাপ্ত অকণমান ভৰিত হৈছে বিষাই আছে তাৰমানে ভৰিখন এতিয়া ড্ৰাইভাৰবিলাক ক'ত গ'ল ড্ৰাইভাৰবিলাকতো মই ইহঁতক বচাই উঠি কিনে ড্ৰাইভাৰক চাব গ'লোঁ ড্ৰাইভাৰ নাই পোৱা নাই ড্ৰাইভাৰ পলালে পলালে
হ'ব বাৰু News report Sarjab Kathar, Karbi Anglong Live. Pini prime time aberta ke lapon sa kang toniglo do me thagme kardom.